gledatelje da ne propuste Akterfest, pa recimo što je sve organizirano? Znači, Akterfest smo organizirali ove godine u kineskom paviljonu Zagrebačkog velesajma od 4. do 8. listopada. Pripremili smo otprilike 100 terarija i nekakvih 40 akvarija sa još mnogim iznenađenjima. A neka od njih su ovdje već i u studiju. Neka od njih ćemo i pokazati danas ovdje. Koji su najzastupljeniji ljubimci? Pa u principu najraširenija je, ajmo reći, akvaristika. Teraristika još uvijek nije toliko raširena kod nas, barem ne javno. A od ribica, hladnovodnih, toplovodnih... Biće svega uglavnom. Biće svega. U studiju, evo vidimo, imamo tu neke predstavnike koji će biti izloženi. Da. Što ćemo reći o njima? Pa evo, tu smo donijeli jedan kraljevskog pitona, Brajetova gamu i nekoliko paukova. To je samo mali dio toga kad će biti tamo na Akterfestu. Kak je Hrvoje rekao, bit će 100 terarija, bit će nekakvih preko 30 vrsta zmija, isto negdje 10 vrsta guštera, paukova, jedno 40-50 vrsta. Bit će stvarno puno toga da se vidi, da približimo našoj publici zapravo tu teraristiku i te naše životinje, naše kućne ljubimce. Osim vašeg druženja, imate vi još puno razloga da izložite sve ove ljubimce? Pa osim edukacije imamo i humanitarni karakter, znači samom izložbom pokušavamo, osim približiti ljudima te ljubimce, pokušavamo prikupiti sredstva za pomoć djeci ili dječjim domovima. Akterfest na Zagrebačkom velesajmu u kineskom paviljonu od 4. do 8. listopada. U kojem vremenu je posjeta? Posjeta će biti od 9 do 20 sati. Ivane, što vi inače držite sve od egzotičnih ljubimaca? Pa paukove i zmije. Recimo tu sam donio kraljevskog pitona. To je jedan od početničkih zmija zato što su mirni i dakle uopće nisu agresivni. Ne znam, evo, narastu najveći primjerak je oko 1,5 m. Inače ostanu oko 1,20 m, 1,30 m. Dovoljan je terarij, dakle da jedna bočna stranica i po dužini bude ukupno duljina zmije, znači nekakvih 1,40 m je dakle dovoljan terarij za ovakvu zmiju. A imate i bradatu agamu? Da. To je isto, dakle, jedan od početničkih guštera zato što je otporan na manje više sve te greške koje rade početnici. Dakle, potrebno je osigurati jednu dovoljnu temperaturu u terariju, to je nekakvih 45 stupnjeva na tom hotspotu gdje se grije, odnosno 25 u ostalom dijelu terarija. Na vlagu praktički ne trebate paziti, davati mu hrane, vode i to je uglavnom to. I uvijek je ovako mirna? Da. Ne traže puno? Da, ne traže puno, zapravo oni uvijek čuvaju svoju energiju, ne rasipaju bez veze, gmaze općenito ne rasipaju svoju energiju bez veze zato što nikad ne znaju kad će uloviti. Žive u praktički surovim uvjetima u pustinji, dakle u Australiji, odnosno u Africi, zmija i dakle ne znaju kad će im šta naletiti, mogu nekoliko mjeseci bez hrane. A čime se inače hrane? Zmija glodavcima, dakle gušterima, pticama, sve što može uloviti. A dakle agame u djetinjstvu insektima najviše, a dakle kasnije i biljna hrana. Pauci, oni isključivo dakle jedu ono što ulove, znači insekte i također ptice, guštere, bilo šta im naleti. Ovdje ste nam donijeli nekoliko terarija sa paucima. Da. Vidimo ovog najvećeg, po čemu je on poseban? Pa to je jedna od najmasivnijih vrsta tarantula na svijetu, dolazi iz Brazila. I eto, ne znam, naraste do 25 cm. I rekli ste da baš nije poželjno, da je previše mazima. Ne, nijednog pauka se ne može držati u ruci. Nijednog, zato što reagiraju isključivo instinktivno. Dakle, ne možete ih istrenirati ništa, znači kak njima dođe, oni će se pokušati povući, odnosno ako su stjerani u kući će vas napasti. Osim onoga što će posjetitelji moći vidjeti, što ste još sve organizirali? Preko tjedna smo organizirali radionice za akvariste i terariste sa početkom u 20 sati, a za subotu imamo organiziran niz predavanja, počevši već od 11 sati. Pozovimo sve koji vole ovakve kućne ljubimce da ne propuste vašu izložbu. Hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama. A vaš kolega Tihomir Adamić izložit će morske akvarije, pogledajmo. Evo ovdje možemo vidjeti moj morski akvarij koji je startan prije otprilike 3 godine. To je
morski akvarij, znači koji je zapravo dosta zahtjevniji od slatkovodne akvaristike kojom sam se bavio dosta dugo vremena. Nakon što sam se počeo zanimati za taj morski akvarij, upoznao sam taj svijet i vidio koliko je to zapravo zahtjevnije od slatkovodnog akvarija. Naglasak u ovom akvariju je na zapravo koralje, riba ima dosta malo, zato jer koralji su puno zanimljiviji od tih riba. U akvariju možemo vidjeti znači, nekoliko tipova koralja, tvrdih i mekanih. Isto tako možemo vidjeti koralje s dugim polipima, s kratkim polipima. U ovakvim akvarijima zapravo najveći je problem postići da koralji imaju iste uvjete kao na mjestu s kojeg su potekli. Za to se treba zadovoljiti znači, prvenstveno uvjeti svjetla i saliniteta, slanosti mora, a nakon toga treba im dodati sve ono što akvariji zapravo u pravim realnim uvjetima imaju. To nije nimalo lak zadatak, pošto su ti zahtjevi dosta složeni. Treba im zadovoljiti kalcij, magnezij, razne druge aditive. Nakon što su osigurani uvjeti za koralje u ovaj akvarij, dodano je i nekoliko riba. Riba ima malo, pošto je fokus ipak na koraljima. Ovdje vidimo dva popularna nema, koje su vrlo socijalne ribe, nemaju međusobne agresije. I ovdje vidimo jednu ribu koja se zove kardinal. Ona je nešto agresivnija, ali dok živi ovako jedna, onda nema agresije prema drugim ribama. U akvariju se nalazi nekoliko jadranskih organizama kojima ovo nije originalno stanište, ali mogu preživjeti znači, malo veće temperature, obzirom da je ovo tropski akvarij. Tu se nalaze znači, 2 jadranske zmijače i nekoliko jadranskih kozica. Akvarij zahtijeva biološku, kemijsku i mehaničku filtraciju koja mora biti dosta jaka, znači na sva 3 područja. Koralji, znači, osim redovnih parametara koje moramo održavati, moraju imati konstantnu cirkulaciju vode. To je opet zapravo ponašanje prirodnog mora. Ova cirkulacija se ostvaruje tu sa ovim malim kao ventilatorima. To nije pravilna cirkulacija kao valovi, ali simulacija je dovoljno dobra. Koralje povremeno treba nahraniti, to se radi mješavinom lignji, kozica, dagnji i ribe. Koralji u ovom akvariju rastu konstantno, oni konstantno grade svoj kostur od kalcija. Mora ih se relativno često šišati, što naravno ovisi o količini kalcija u vodi, što ima više kalcija. Ako su uvjeti dobri, ako se rasvjeta napravi dobra, naravno da će oni rasti puno brže. Ne propuštamo priliku imati ovakvog ljubimca u rukama. Ako dođete na Akterfest i vi ćete se moći pomaziti sa nekima od njih, a mi nastavljamo našu emisiju sa predstavljanjem kornjača koje će na Akterfestu izložiti Tamara Mihić. Tamara, dobar dan. Dobar dan. Sjećamo vas se, bili ste nekad u našoj emisiji. 2007. godine na jednoj edukativnoj emisiji o kornjačama. I ova kornjača je bila u studiju. Da, ta kornjača koja se zove Cuki imala je 3 godine, sada ima 7 godina. Spada u vrstu Trahemyscripta elegans, popularno nazvana resica. Kakve uvjete zahtjeva za držanje? Kornjačica za normalan rast i razvoj i za jedan dugotrajan život, jer one žive i do 40 godina u zatočeništvu. Mora imati minimalno jedan akvarij od 120 litara sa svom opremom, što znači potrebna sijalica, UVB zrake, da li je to neonka u poklopcu ili nekakva lampa. Mora imati filter i mora imati grijač. A voli se ovako u rukama držati? Pa moja kornjača je navikla, ali nije preporučljivo. Ali zato znamo da se voli kupati, vidimo. Voli se kupati. Tu u akvarij, pa jesmo. Možemo ju staviti, kupanje, naravno. može. Da vidimo. Sad je on na svome. Tu će on malo doći k sebi. Kornjača, to je vodena kornjača. Ovo je samo akvarij koji je prenosni, koji je poslužio za ovu svrhu.
Akvarij mora biti minimalno za malu kornjaču 60 cm, 30 puta 30, znači krećemo od nekakvih najminimalnijih uvjeta, dok je ona mala, jer ona kad se kupuje u pet centru, ona ima veličinu 5 kuna, kovanice od 5 kuna. Mužjak naraste do 16 cm, bez obzira koja vrsta kornjače, 16, možda čak i 18 cm ako se dobro hrani, ima dobre uvjete. Spadaju u vrstu Trachemis. Ovo je Trachemis crypta elegans, popularno resica ili crvena uha kornjača, čiji je uvoz zabranjen još 2007. godine i ona je spadala u nekakve, nazovimo ih, zaštićene vrste. Zaštićene vrste u smislu nema uvoza, ali to je invazivna vrsta bila jer jako puno ih je bilo uvezeno, ljudi nisu imali uvjete i onda su ih bacali u rijeke, jezera i ona je oduzimala stanište barskoj kornjači. Imate li informaciju koje će sve kornjače biti izložene? Da, u akvaterariji će biti vodene kornjače i imat ćemo 15 kopnenih kornjača. Pozovimo onda još jednom sve da ne propuste Akterfest od 4. do 8. listopada na Zagrebačkom velesajmu u kineskom paviljonu. Dođite, naučit ćete nešto, možete sudjelovati u edukaciji, a u subotu i u predavanjima. Hvala vam lijepo na sudjelovanju u emisiji. Hvala.